Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Pini was signifying coroner Kepani Mahamaya constituency Dokmokara Sinja, Klamalang BJP mass joining a Mike Pedopon, Bangso mass joining a Mailong APSLC Congress, Topen Capreca Party at the Mithanga Song Penchio, Pini BJP party along, Don Paro Trokra, Trok Kebrapli, Ahamtonatum, Chipa Ogdundo, Labangso. Amayalong Mahamaya Model Committee lapen EM Lun Sing Teronatung kacuning ridonateng pen Mahamaya constituency angkang along Sen Grebelatuar kasilam apan kuti hini atangka nang pipo pesi CEM Dr. Tuliram Ronghang lamcak cipitika Bangso Mayalong Alihisar Po Mana Pengpen KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Man Peng Alihia Mana Pengpen MP Amor Sing Tiso MLA BDS Sing Ingling MLA Dor Sing Ronghang EM Lun Sing Teron KAC Chairman Raju Tiso BJP is Karbi Anglong District Committee Amai Purolen Killing atum pen Chenglop Team Karbi Anglong atum doan lapen Mahamaya Model Committee Amai Puchun Bang lapen BJP apan ke Kroyara atum Citong Dun Renti Pangrumpet pen don harut sokra don sokera bi abang ko butar hisaben pulongte prai suri ke thomba ka butars ke dopo kom se kom dai nunut ke pak ke doi kom nai pak thomai dei lasi pangrumpet pen belong ke suri ke thomba ka butars ke dopo adona man ke harut sokra sok sikera bi abang puang pietum PSLC pen ci osi bini abang ke BJP party long na chupau PSLC kan bangkong dosa Panglum pet pen lai PSLC ongdung a phai bang ke PSLC ongla prai don pharo phoke PSLC lo pharoi sira don trokera phi bang ke la bang ke congress la pen ke to da bheja da me tika ase alang ke chu udah karong da me nang dun jap po pusi pulo to da na ching kielo la pen ke jai ga thora donara patum si bang si pinie bang ke tum ke da ke jai ga thara ban ke nong he vote pipelo la pen tum ke dona vodan da me ni to purialan da me da Tim Karbi Anglong BJP along sedang turun fokus. Sir, ala Domokar National Highway tu ladak rasingnya kelam an la kecil dengan towar traffic jam big la festival hot hadi la so potang nang ni kita tahan kan la cicak lo la on elo la ke non la prabjin ben tender korpo benan ke project kan siang mong na tu theklong pon kan si mane ciklion trok phong mong hadi la mars aprang penana towar na tu Domokar ma Mahamaya konsensi ke project theklong dakdera problem chale la ke all assam la tu Mane astang postalong cerso nani wan bom tu ori timati Punjab pe sigawan Haryana pe sigawan lasuban po astang bang nang komcet po bakin itu po lasila so putang itu state government pe jingwai pom Votat lang solong VML Virgin Media Limited company abitung atumpen offline meeting pamanpon West Karbi Anglong votat lang so hitia long kido kalong sir studio long bosika chikloni phaing kora trok siani VML Global Advertising Industry Leader Company abitung atumpen offline meeting pedopon Jai Megalong Dongkamuka Municipal Board Vice Chairman Harmon Bay Anoning Hi Larlin Teronpi Basa Timung Sarji Kramsa RT Chintong Pi lapen kaprek manpeng kedo atum chetongdon VML Global Advertising Industry Leader Company laki isi online pentangka ka income website labangso company laki international company VML Global Advertising Industry Leader Company India adet pialong kedam tanganing kanpen nang sai nang klem bomsi Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District ardo antami nang lelu la solong Larlin Teronpi tami Agnes Ronghang Pi along si join dundo labangso offline meeting kibi ponangkok alam theke Karbi Anglong anat ke dipu tara langso clock tower adungsi office ingpu ponalo sita West Karbi Anglong District arloge lapuson asai deng ponong le apotsi fraud pusi Chithan Prelo sita labangso company laki fraud kalilo pusi Larlin Teron Pi pentami klar dakpen than pachinipo Lapen West Karbi Anglong arata me bangso sayalong kacharap chito dunot pusi chuningri pedopontu VML company along ke join dunji apan tangka surihini piponangji lapen team chiselam lote income mission longpon pobota Larlin Teron pipet than pachini pontu Borthopen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Ini pon lake VML mate Virgin Media Limited offline meeting ini tumki binang ko kalama bangke tamane dipu nat isa nat ke bang office ta do mate chiriti
Made offline meeting da bibom lo ala puna ke population do pick an lo sida ini tum biasa na ke la hai paklang te da posi population ta ave da lo ini tum malong ke la si munia da tum ekdom fraud tu matharong ji la so posi munia tum han kapamang tu he da tiap hasi bini ni tum da EML mate full form Virgin Media Limited la so offline meeting binang kok lo munia tum han kapamang tu he han tamane la ke fraud kali lo Sop ta join do nang po join do note join fee bang 2000 join do note ladak sakuri long po puta hino nelo la si ladak join do lo pulote ki claim nang bang ke daily tax la bang ke tax lang lote 2100 la ke monthly ke long po daily 70 rupees la pen ni non abang ke first nili join don lo la bang ke taxi nili da kuri don chotcholo la bang ke daily 70 rupees silong bom lo monthly ke 2100 la pena pinili downline chiri lo downline bank truck chiri da pike nili salary 1000 sitame nili long pon lo la pen non bang ke nili ako downline chiri bom pen nili 18% ankele ko bang ke nili 14000 da me salary long pon bom lo la sinilining chethe pick an lo la so kam ni la am so se aro ka paching thur ponje phansin ni bor ipon lo la pen ni li upline ke agnes rong hang pi alang i phane ni ning ching sam pick an lo la so kam nang ke tham kon thek ma te nang hi ja pon thek pon la si alang li pin nang chetong don de se tam ni li alang li phan choro lo la pen ni alang li phan a hem dam den aro choro dam tung lang agnes rong hang pi phan la si ni la am si ni lam theke in tonic ko po Nili ke join tangkar je ding o elang cekloyon PC dolang sita cekloyon pi pen nili join don det pen api arleng bang downline bang celong o masin nili bang ke 14000 ke 3 months lo nili ke long ta 14000 bang ke nili to office ke do ke la ke di fu taralang so near clock tower tum nili pusita mela offline meeting am sing ton pok po bang ke nili kali aro nili bor ipon thu bom ji charity sitame nili claim ponji la pen un an ke ile tum vesanata office chewan long nang po pusi nili bor ilo la pen aku chun vet po pusi nili ning che thelo nili me thang phanta la pen kaduk ka ve ile tum ves Karbi Anglong arap tum am sitame la so kam long nang chen don po mate nang join don po pusi kaduk ka ve phanta nili ning che thelo Theng pi kang hua gari kenep long la khain ko raphani le MSC constituency ka parlo chuki hala thana police atum la pen bogi jan forest bit asia tum chelang si pini wo sik ni phain ko raner cap arni ada por phai ke thomalom chuki hala ni le block pen mor pholonia nat kang hua theng pi bolero pick up pen ke pon bom unaput chuki hala thana police la pen bogi jan forest bit asia tum kang hua theng pi ne ponong cheklo theng pi kang hua tuma men laki Rojot Singh Bihari Nili Block Arai Kido Lapen Gari Katir Warabang Jona Lethe Chuki Hela Pusi Pang Thekbo Kadokawe Atheng Pi Aphai Lake Kibi Thong Kepra Phok Doji Lapen Tangka Aphai Suri Phok Kepra Hini Longji Pusi Chuki Hela Thana OC Lapen Bugijan Forest Beat Officer IC William Teranga Tumpen Thanpo Kang Hua Tumaphan Chuki Hela Thana Pen Along Kaprek mate bukajan an ke pon popasi thanpon bolero pick up agari lar poma atheng pi 6.c silonejan range forest an pondet popasi thanpo nilipen philip tisu Karbi Anglong news son pen sinang tungkine blong ma little non from ajoban ta daylight patrolling kuri pom no thak ajosi kuri nalo be amdunda number le si sajo de dak officer chokela officer pen collaborate join police na lagi ne to bil mane ko dap kang khan ha na ji thama ni thongkat alom lo non ke la theng pi benang gari sit pon el gari sarde sister ho to ke la bang ni tumhan la theng pi kang hula pen driver tumhan kine kang nang pon long bang ke nang tum abang non bang ke transfer pon podi la te ko ready lo yo non officer bang Kena theng pi mang ke kado be kon ba gari so ku hisap lo kurang hadi 35 kb 35 kb dak de ko pi theng pi sar This one, bogi poma. bogi poma de
dan Oke, happy thank you binong lah. Kalan. Kela dum ho tu tarapun borpun men siwa. siwan din te hala kacing nang tu mamen Oh, hala dari gawek bangke zona lekhe. ada Noi pro so ba. la hem tu bangke Dari itu be bukan sar inquiry ku lah guessing da block office ni block office tu sido. langsung odi te nang tu non ke bang ilang samel boson thak Oh, itu lepon oh, da posisi sar kan join petroleum kuribon. terus Then itu mang somet besar dok pilo. Ni itu kang siang ri guna tibo. terus যে মানে টিম্বাৰ স্মাগলাৰ এইফালৰ পৰা মানে জম্পাৰ চাইডৰ পৰা মানে টিম্বাৰ লৈ গৈ আছে তো আমাৰ ৰিটেন কমপ্লেইনটো আহিছিলে তো সেই হিচাপত আমি ইনপুট আমাৰ লগত আছিল তো আমি আজি প্ৰায় 15 দিনমানৰ ধৰি আমি এটা মানে ৰেকি কৰি আছিলোঁ তো যোৱা ৰাতি আমি প্ৰায় 3:30 মান বজাত আমি জম্পাৰ যিটো ফৰেষ্ট এৰিয়া আছিলে যোৱা ৰাস্তাত আমি এম্বুছত আছিলোঁ আমাৰ লগত ফৰেষ্ট টিমো আছিলে তো তেতিয়া এখন গাড়ী আমি এখন হোৱাইট পিকআপ বলেৰ' সিফালৰ পৰা ফৰেষ্ট ফালৰ পৰা আহে তো আমি এতিয়া খেদি আহি পেলাই ইয়াতে দিল্লী ব্লকৰ যিটো ব্ৰিজ আছে শান্তিকাঞ্চল ব্ৰিজ তাতে আমি ইণ্টাৰচেপ্টেড কৰোঁ তো ফলত আমি চালোঁ দেখিলোঁ তাতে ইলিগেল আপোনাৰ কাঠ আছে তেওঁলোকে কাঠ লৈ আহিছে তো 28 পিচ কাঠ আছিলে বিভিন্ন চাইজৰ কাঠ তো আমি সেইটো লগে লগে আমি চিনিয়ৰ অফিচাৰক জনাওঁ এই বিষয়ে আমাৰ মিট অফিচাৰ আমাৰ লগত আছিলে ডি অফিচাৰ জনাওঁ আমাৰ এছ পি ছাৰক মই জনাওঁ অভাৰফুল আৰু এজ পাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ আমি কাঠখিনি চিজ কৰোঁ কাঠটো 35 kb হয় আৰু এপ্ৰক্স ভেলু মাৰ্কেট ভেলু যেন 52,000 মান হ'ব হ'ব এপ্ৰক্স আৰু এটা হোৱাইট বলেৰ' পিকআপ ভান আছিলে এইটো AS05C5980 আমি এইটো চিজ কৰিছোঁ আৰু দুজন মানুহ আছে ড্ৰাইভাৰ আছিলে আৰু এজন ল'ৰা আছিলে নাম ক'ব নেকি ছাৰ এইটো গাড়ীৰ অনাৰটো হৈছে মুকেশ সিং আৰু যিজন মেইন মানে কাঠটো যিজনে মানে হেৰি কৰিছে তেওঁ হৈছে হেৰি এইটো কি বুলি কয় ৰজত সিং মুকেশ সিঙৰ গোটেই ৰজত সিং আৰু গাড়ী যিটো চিজ কৰিছোঁ সেইখন মুকেশ সিঙৰ নামত আছে গাড়ী আৰু যিজন ড্ৰাইভাৰ আছিলে সেইটো হৈছে ড্ৰাইভাৰটোৰ নাম হৈছে জনাল লেকটে ন তেওঁ ড্ৰাইভ কৰি আহিছিলে আৰু লগত ল'ৰাজন আছিলে দুজন তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো তেওঁলোকে হয় কৰি আছিলে তো তেওঁলোকে গোলাঘাট মোৰ সজনীত মানে বস্তুখিনি দিবৰ কাৰণে লৈ গৈছে তো সেইটো সময়তে আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ আৰু চিজ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ যিটো বিচাৰ ছাৰ আছে তেওঁ এফআইআৰ কৰিছে আমাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে এটা এজ পাৰ প্ৰচিডিঅ' আমি এইখিনি বাকীখিনি আমি একশ্যন এতিয়া বৰ্তমানটো সিহঁতৰ কাৰণে এতিয়া লগ আপ থৈ দিছে ন এতিয়া আমি কোৰ্টত লৈ যাওঁ আমাৰ বাকী প্ৰচিডিঅ'খিনি চলি আছে পেপাৰ ৱৰ্ক চলি আছে অকণমান টাইম লাগিব অলমষ্ট হৈয়ে গৈছে আৰু আমি এতিয়া কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে জমা যাওঁ থেংক ইউ ছাৰ Nijang West Karbi Anglong Ham Renpen kilometer plit cap ansose doji APSL sia song pen setame pini phelang pi apam mate tapadalong kahomrida non malo Meghalaya lapen Karbi Anglong border alam ki soluk sodak atumon ki japar pikajok arni vangta prek jam asong pen nang homrisi bangbom dambom asonsi thek pononglo lason thak thak si pini le thotta all party hills leader conference APSL sia song penta phelang pia pam mati tapadarong along nang humrisi rongara raphan ning ke thialam the than tika pinilabang suka humri along prek jet APSL sia song along klembang phubang phiatum chetong donsi halapu APSL si mai pujai kathar kaning je pona tengki ladake mithang Karbi Anglong binong apot ha aprang pen pharo kresir kebra troxy kebra hinianing kanahut India survey tengsi map lapen landmark atengsi non puta do thip nang jipusi pachini pon lapen hadak te bok het tapat araraphan ning pathedika am ipen Kelvin Teron Karbi Anglong News Kankadui at Kankadui the representatives of the king of the Khasis and Jaintias and the representative, a general of Karbi King, they signed an agreement there.
about 500 years ago. All these things we have got history. It is at Karbi. At Karbi. We must remember it is still there on the road, along the highway. Therefore, we do not mind. Now what we want to know is that the government should publicize properly. Notification must be issued properly. Which are the area that has been given to Meghalaya from Karbi Anglong in the give and take policy. We do not mind that after knowing this we will quarrel. No. If it is given, the land is given, then it is done by the chief ministers, the two government and the council, Karbi Anglong Autonomous Council. That is why, we do not want to quarrel about that. And for the time being, we do not want to quarrel about that. We want that if we know about this thing, then we will know which area for whatever we do. If this area, this where we are, this what is that, chloride or is this Phelangpia palm or chloride falls within Meghalaya, then the person who has done plantation here, he should have taken permission from Meghalaya government, not from Assam. Then there will be no problem. So what now we want to say is that we do not want to have any confrontation, quarrel among the tribal people. If the tribal people quarrel, it is always there. It always used to quarrel. If the tribal people quarrel, see, it is always between Khasis and Karbis, Karbis and Dimasas, Karbis and Garos, Karbis and Tiwas, Karbis and Rengmanaga, Karbis and Kuki, Karbis and Nagas. Why is this all the time? Why not with others? Only with the tribal people. There must be somebody who is instigating among the tribal people to quarrel. So that, why they want us to quarrel is, so that during election, the Bongo Senas, Bihar Senas and other non-tribal people, other than Khilonjia Ohomia, indigenous or Assamese, other than indigenous Assamese, they used to vote ex-setia, that is one-sided, total one-sided, and they used to defeat the candidates of the hill tribes people. They, Bongo Senas, Bihar Senas and RSS, they used to select, they used to win a person who is amenable to them, who agrees to whatever they say. So now what is happening in Karbi Anglong? And then all the other important, not only teacher appointment, all appointments, and then they also have taken land patas as they like. They are not moving out of this PGR and VGR land. PGR, VGR land is only reserved for the animals. And then if it is to be given, it has to be given to the tribal people or scheduled tribe, scheduled caste. That is what the Supreme Court also have said. But in Karbi Anglong, scheduled caste does not come into the picture because it is tribal area. KSA atom chipatur pipon si tengki mo pamalong ke pangthera sai kedengpo son siwo signify inkoira troxiani ada por phai crazy malong KSA Center Branch Maipu Mirjeng Be Lapen Kong Chunbang Aturing Tilapen Lo Charlie Osumara Tumpen Chilamsi Center Denki Mo Pamalong Kepang Terasai Kedeng Pon Lapen Labang So Kepang Terasai Alongpen Maipu Mirjang Be Ahin Pen Perang Ki Atum Karju Hunang Ketandun Ke Non Kebangji Ni Pai Inquira Sir Kebani Inter School Competition Kam Education Awareness Program Pedoponji Pusi Perang Ki Atinok Lamthik Napachinidu News Text Report, Karbi Center Branch Committee in Pen Cardom na Bajaro, Cardom. Nilitum Pini, Ladak, Denki Mo Pump, Center Bajaro, Stage along, Kepangti Sakideng Pond, Labangso Sakideng Pond, like a non Nakileji, Mate Kevangji, Sunday 29, Labangso Arni, Nilitum KSA Center Branch Committee in Pen, G6, Mate Patirpi Ponsi Inter School Competition, Come Education Awareness Program, Labangso Sai Nilitum Ladak, Deng Ponpo, La 29 Arni, Labangso. Themes made ATP ke endpoint ke empowering student for excellence expressions and social impact labangso nile to ATP ke endpoint
pen labang so afroram ke patil pi pon ke student ang bong interaction ke do pen talent hai kai kache share la pen student atum own creation kwan se ke do ma la pen student lo hidden talent ke do la bahla pu hai a hormu mate la pusona talent mane nilito openly showcase ji phan nilitum labang show program organize mon lo lapen labang show program long nilitum criteria potame bi pon labang show program lo criteria ke la pon lo asitina school pen ta class 6 to class 12 la pusona fancy deng pon lo lapen each class pen 2 student la puson se nilitum labang show competition criteria bi pon lo lapen iwen abang ke extempore speech poem recitation quiz competition lapen art abang ta art competition abang ta board sketch and color la puson se nilitum labang so competition no event deng pon lo lapen labang so program abang ke nilitum ki en deng ponang ko bang ke student atum angbong ta interaction ka we pen la puson hek o mane re o pusita me atelen ga chepak lang long le pen la puson da dokok ti la se nilitum la hai matha pon si labang so program bang deng pon lo tum labang so kachipati asai ke deng pon ke class 6 to class 12 fansi deng pon lo nilitum labang so under foloni constituency arlo ke do high school aphan an ke nilitum invitation mate la participant alo tame pi pajir dam lap lo nilitum kachisik pon ke dolo kicheng si accommodation bang keladak emena adim pen si pangcheng ponang ji posi emena adim pen patir pi pon pen pangcheng pon po la pen data fit ke kaprek ahawar sa bini tum kapon po